Kane and Nelson Parbo Jr., Angela Erica Pagador, Nathaniel Adrian Cha, Bienvenido Rivera Jr., Lawrence John Lagman, Ana Maria Lagman, Isela Maria Lagman, Leticia Lagman. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan, di Winston A. Chan, Danilo Batak, Zaina Lorraine Hope Matitu, Marie Luli, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Raymond Alfonso, Lolita Reyes, Liam Lael Maningas, Pedro Trinidad Jr., Julius John P. Mercado, Adoracion P. Manalo, Noli Lagamayo, Joshua Sam Parbo, Amelia Ibarra Garcia, Hermina Bernardo Asuncion, Estela Lagamayo, Gemaline M. Garcia, Rodi Moyargas, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Noli Lagamayo, Luciano Hoben, Joshua Sam Parbo, DJ Punsalan, Reynaldo Macapagal. Iabeta laking kayakatang panalangin ding donors tamo para king bulaning unyo, Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes 03, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Florian Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Raymond Sarmiento, Roberto Macapagal, Elena Flores, San Andres Apostol Parish, Lenny Sacro. Para ka rin kapatid tamong mayang obye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapan, di Francisco Boy Lavarias, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligay Arceo, Erlin Dawan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando Romero, Pasencia Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Jose Timog Jr., Dimpna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Kiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Hona Biswing Pineda, Stephen Mansbridge, Josefino Juan, Zenaida Juan, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Liangco, Marvin Sablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Catalina Cortez, E.J. Tuason, Consolacion Rivera Yalong, Reverend Father Aristotel de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Escolastico Ayalong, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Ricardo Sr. and Efresinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia and Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cochon, Alberto Roque, Eliseo Capili Sr., Lourdes Banawa, Gilbert Jesus Galang, Felipe Pineda, Apolinar Kayanan, Gonzalo and Lucia Galura, Bon and Carmen Cruz, Rosario Galura, Benjamin Bulawan, Mary Blaise Sampang, Marie Renzi Taruk, Nesemier Suwagen, Aurora Almario, Valentin Almario, Bartolome Samuel Michael, Leonardo Sr., Loreto, Rodolfo, Efren Sr., Rogelio Lugtu, Wilson Manansala, Amor Carlos Romeo Rodolfo Angelito, Jose Timog Sr., Prudencio and Felix Pineda, Valentin Almario, Aurora Almario, Marcelino Ocampo, Rodel Ocampo, Deogracias and Ferrucion Juan, Herminio Carreon, Ruben Carmona, at Dingwaldang Kaladwa, King Purgatorio.
Ing lagyo ng ipampo, ning anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal Espiritu manatili kay kayungan. At kekaan timurin, Sisiyantala rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagkastang biyag na nagnaning kapanisyan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablangangel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos, aginuta mo. King Diyos ang mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, masaya kami king kasalpantayanan apagmulan na ning kay kaming pamisan metong ating kamalayan king ing kaymutan yaing dalan na ning pamisagsagan. Paintulot mong ing kay kang pagkalub akapanayan
yaing maging alang patanat ming sikanan. Papanatilian mo kaming metong king lugod, amitatak karing biyemi, at saupan mo king mibiyebye anting metong kapamilya, king ebanghelyong papasyag mi. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo, Ginoo mi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Ezekiel. Inginong Diyos nga nang sasabi, manibat king taluktok ning dutong asedro, ibat king peka matas ng sanga, kumakong metong ausbong. At ako mismo itanam ke ing metong amata sa bundok. Itanam ke ing matas ng bundok ning Israel. Manyangayang dakal, apasi pamunga at maging metong yang binang mayap asedro. Ding sablang uring ayop, manuknangan la, lalam na. Ding sablang lelangan, makipakpak, pasigpaginawala, king lilong ding kayang sanga. Ating balang dutong king gutad, akilala na, king ako ing Ginoo. Ako kabud ing mangutod karing dutong amangatas, at ako naman ing mitatas karing dutong apandak. Ako ing palangi karing dutong asagiwa, at pasagiwa karetang mengalanat. Ako ing Ginoo, ing minapse amano, at ing sinabi ko, piyong daptan ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ginoo mayap ing pasalamat keko. Ginoo mayap ing pasalamat keko. Mayap ing pasalamat king Ginoo, ating daralit kapurian king lagyuning kakatas-katasan na Diyos. Mayap ing ihayag ing lugod ng ekukupas balang abak, ating kayang katapatan karas ning kabengyan. Ginoo mayap ing pasalamat keko. Ding banal lumabong lo, kaluparing palmera, lumabong la kawangis ding dutong asedro ning Lebano. Mengali la karing dutong amitatanam, king tuknangan ning Ginoo, king templo ning Diyos, dagul la at lumabong. Ginoo mayap ing pasalamat keko. Agyang matwana la, mamunga la pa. Manatili lang mabye at sagiwa. Iti akilala na kinging Diyos, makatuliran niya. Iya, ingkakong talapagluwalo, alang kakulangan. Ginoo mayap ing pasalamat keko. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Inya manantili tamong masikanalub, balo tamo, king kabang manuknangan tamo, kaniting katawan, makarayo tamo, king tuknangan ning Ginoo. Uling mabibiyeta mo, king pamanalig king Diyos, karing mayayakit. Masikanta mo lub, burita ng lakwan ng katawan, ban manuknangan kambening Ginoo. May git king sabla, ing kaya katamong parasan, iya ing maging kalugulod-lugod damo kaya. Maging king tuknangan keti, o karinman. Uling maraptamungan, king piyukuman ng Kristo, bantanggap, king mayap o marawak, apangayin tuliran ning depat tamo, inyang mabibiyeta mo, keti king yato. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
ing biniyay nga mano ning Dios, ing sasalbag yay Kristo, ninumang manakit kaya, mikabiyayang alanganga. Ing ginumanatili ake kayo, At kaya kaanti mo rin, pamamasa aking maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga napaking kekaldan, ing kayarianing Dios, pakiwangis me king meto nga sasalbagbini, king kayangasikan. Kaybat ng sinalbag, susundun ng daraptaning sadyan ng gagawan aldo-aldo, sibot at lumabong ing bini, nakamalayan nung makanano. Inggabon yang balang pasibot at babyebunga king tanaman. Muna luntoy ing bulong, kaybat ing buko, kaybat ing pamikalaman ning bunga. Potang ing bunga matuano, palutan ng agad ning menanaman, uling miras na ing pamamupol. Kaysano ya pa malyaring pakiwangis ing kayarianing Diyos, nga napang kinutang Jesus. Nanong talinghaga ing gamitan tamo batayang ay larawan. Kawangis nening metong abutol mustasa. Ing pekamalating dili karing sablang bini, akinuwanan ing metong atawat tenam na kinggabon. Dapot kabudmitan am yaiti at tinubo, maging pekamaragulyang dili karing sablang gule. Mikasangayang mga ragul, uli na nito, makapanyalel ring ayup karing sangano. Menaral Jesus karing tao king kapamilatan ding dakala talinghagang kawangis dareti, agpang king abot dang intinjan. Menaral karela emo sa ginamit talinghaga. Dapot neng alaning kayabe no nemo rin kayang alagad, pepalino nakarela ing kabaldugan da ring talinghaga. Iting mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak kaya kayong po, Payabak po. pag masusyan tayo kayang Domingo ngayti ing kalabing metong a Domingo ning ordinaryong panahon at ing gagamitan tamo ning Domingo ngayti yapining Ebanghelyo ng San Marcos. So karening tutuking Domingo, palagi San Marcos, mag-extra yung bagya isanuan. Po. At apatyadake ing Ebanghelyo ng San Marcos, ing introduction kan chapter 1, kay manibat kanita hanggang chapter 8. Yapining ausan ng Galilean ministry. Nung ka rin ng ginutamong Yesu Kristo, linibod siya, menaralya, King Galilea. Ang kaketang libutad taning Ebanghelyo, no? Anong nuka rin ipahayag na, king dumalan niyang kasakitan, kamatayan at subliyang miye. O iting pangatlo, kanya magumpisa yung pangatlo ng dake, manibat Galilea, muntala Jerusalem. At itang tauli ng dake ning Ebanghelyo ng San Marcos,
Iyapin itang kwento keng aldoldo ng milyari king biyanan ng ginutamong Yesu Kristo, manibatan niyang Longobia, Jerusalem, aawsan tamong Palm Sunday, ang geketang mamusan niyang krus, mipako king krus subliyang biye, at bisitande, reng babay king kutkutan. Yung ebanghelyong binasa tamong ngeni, kenyang chapter 4, tuturuyang Ginoo. At tuturuyang miyayaliwa, gagamitan at talinghaga tungkol king kayarian ng Diyos. Ken chapter 4 pa mo dakal ne ginamit at talinghaga. Po, ing lampara, ing masikanayangin, at detang makayellow, ilareng binasa tamong ebanghelyo ngeni, talinghaga la, parables la. Po, ing parabole, kaya nga manong English, adwaya nga mano, para, buri nang sabihan, isiping me. Ing metong abage, ketang metong abage, aburi mong yusplika. Gumamit kang karanasan aldoldo para yusplikame ing metong a konsepto. Pilimpi mula. Bameng aintin dyan itang konsepto. So yung parable, babalugseme. Yung metong ordinaryong karanasan. Father's Day ngayon, eh. Makanano may explaining father? Bilang metong konsepto, gumamit kang larawan. Tigri. Oo. Mabangis. Mabangis la rin tatang. O bala mo panas la. Alalang patugot manin tun pamangan deng panas. Ne? Makanya la rin tatang mo naman. O kaya tahimik lamo rin tatang. Ano kaya yung larawan na gamit mo para ilarawan at i-describe la rin tatang at tahimik kasi rin kembale, deng madaldal, deng imane. O, anong gamitan mo? Tatang. Alingan po rin ima. So, makanita tayo yung talinghaga. Gagamit kang karaniwan na karanasan, bameng yusplik ka, yung metong konsepto, nung konsepto lamo rin kang gamitan, mitundo ka. May ayin din dyan. Hanyapin ni ginutang Yesu Kristo yung parala, no? Nga ng San Marcos ginamit siyang talinghaga, kitang ayin din dyan da rin tao. Hanya ginamit noon yung ginutang Yesu Kristo, rin karaniwan dang karanasan. Hanyapin, o ini yung ginamit na. Yung metong parable, check. Bini. Bang kanita, yusplikame, ingamano na ning Ginoo, ang popaying kayarianan ning Ginoo. So rening adwang talinghagang ginamit na ning ginutang Yesu Kristo, di na nakatamong idea nung makananong ing kayarianan ning Ginoo, ing metong pamanan ng bini at ing bini, lararawan ingamano na ng Diyos, ampon ing kayariana ng Diyos. Nanapin po nito metong English author. Ing metong parable, balam metong yung pamaglarawan, metaphorya. Anong lawen me, balamo elabage. Pero ing purpose na nitang larawan na ito, kilityan niya mo, ing kaya kang pamisip, di na kang pamagduda, o kaya gisingan ing kaya kang panimanban, nung oyni ing papakit na ning karanasan, bala mo makanya naman ing kayarianan ng Diyos, ing amano na ng Diyos. Anyapin adwala, keng chapter 4, di na nakatamong ideyang San Marcos, manaral yung Ginoo, king metong lake, bala mo malatiya mong pond, ing Sea of Galilee. Karinya manaral.
At o iniing mumunang sasabihan tungkol king kayarianan ng Diyos, king amano na ng Diyos. Muna, ing kayarianan ng Diyos, may akit king mapa. Therefore, lugal. Konseptuya, ing kayarianan ng Diyos, metong yang karanasan. Pero impek basihanan ng kayarianan ng Diyos, kayang pamangamit ng talinghagang San Marcos, makanano yang kikimoting nga pong Ginoo. Makanano neng papasyag, ing kayang amano. Makanano yang daragul, lalapad, mikakalat, ing kayarianan ng Diyos. Lawen tayong mumunang talinghaga. Nga na ng Ebanghelyo, ing kayarianan ng Diyos pakiwangis making meto nga sasalbag bini. So ining talinghaga ngayon itong kulyakeng amano na ng Diyos. Bala mo mamakanya niyang mga mano, ing apong Ginoo. Antiya mong ortelanong sasalbag bini. So itang proseso na ning pamanyalbag bini. At itang bini nga ito, dagol yo, ang giyang matutudyo o makagising yung ortelano. Kay badnak menyalbag bini, gawa na itang aliwan ng obra. In the meantime, daragol yo itang bini. Uling matabaing gabon, uling didiligan meng regular, didinan miya naman fertilizer, pero daragol yo. Ing ortelano naman po, kasalbag na keng bini, yan na naman lalawen makanya na. Itatangkuhan niyang malati ko, manyese kaming manok. Sisi. He will spend time, meto nga oras lalawen na lapot. Nakaya ka dito, makonal. After 45 days, mga ragul na lang. Matudtud ka, makagising ka, daragul yo. Bala mo nga ng ginutang Yesu Kristo, makanya niya ing amano na ning Ginoo. Mo balo, daragul yo. Ing Diyos, yo ing manyal bagbini. Obra ning Diyos, ing kayarian na ning Diyos. Metong yang proseso. Kasalbag na dagol ya, luntoya bulong, magbuko ya, mikabunga ya, mamupul ka. Kayarianan ng Diyos, o ingamano na ng Diyos, misasalbag ya. Yari na kanita, ali. Ing ginupapakimot ya. Didi na nakang inspirasyon. Bameng ayin dyan, ingamano na ng Ginoo. Nanong burin ang sabihan ng mikakalog kayo. Nanong burin ang sabihan ng mapamakaluluya yung apong Ginoo. Nanong burin ang sabihan gustong inos na kabitis. Ditak-ditak. Daramdaman may ngamano. Tutubo ka belwan tungkol kay ngamano. Mo balo kilala me yung apong Ginoo. Malapit ka puso kay ngapong Ginoo. Ninong magobro, ika, partly, pero keraklan, obrane ning Ginoo, ing pamanyalbag bini. Makanyan niya yung amanon na ning Ginoo. May kabudabud, ayin dyan. Kanyapin natin tamong kindergarten, grade 1, grade 2, hanggang grade 12, hanggang college. Ditak-ditak, ing belwan mo, miraragdag. Nung ing belwan mo ngining 35 na ka, belwan niyang grade 6, o kaya kindergarten, at naman pong slow learners pero daragol ya, lalalam ya. Makanya niya ing amano na ning Ginoo. Ing kakadwang talinghaga na ning bining mustasa. Peka malati, pero peche dinagulya, peka maragulya.
Den palang bining mustas kasalbagda, agad-agad tutubo la po na kayo mitas lang hanggang 3 metros. Maglabong la, manyale la, reng ayop, keng bini. Lawenye, makanyanya naman, yung kayarianan ng Diyos, magumpisayang malati. Pero tutubuya daragulya. Kalupanening bining mustasa. May gumpisay keng binyag. O kaya may gumpisa kang megsilbi keng pisamban. Deng magpari, magmadre, may gumpisa laketang malating tango kingapong ginut Santa Iglesia. Pano kaya ganito? Daragula, lalapad la, makapanaral la, makapagsilbi la. Makanya yung kayarianan ng Diyos. At keng biyeta mo, makanya naman kikimot, ingapong gino. Malating paganaka, malating idea, malating akto o dapat mayap. Potang kaya kanito, itang dapat mong mayap ay ita, maulagay palaking metong atao nga ita. Makanyang lalapad, mikakalat, ing kayarian ng Diyos. Nga na ning Ebanghelyo, anyang meragulasan nga, miyayaliwalang ayop, deng may nyale, kitang tanaman mustasa. May nyale la, ninurening miyayaliwang ayop pa rin eh. Nga ng Pope Francis, palagi nang sasabihan nini, ing Santa Iglesia nga no, everyone is welcome. Todos. Paskinino. Makanya niya dapat ing Santa Iglesia. Alakang tatabi. Alakang darayu. I-welcome mo langan. Todos. Makanya niyang lalapad. Ing kayarianan ng Diyos. Nagumpisa lang 12. Deng apostoles. Katas na banuan ng ginutang niya sa Kristo, may maglakad la. Mira siya kay katamu. More than 1 billion lareng Katoliko all over the world. Balo yun ninong mitatas members a Katoliko, Asians ang popang Africans. Ore ni reng darakal. Deng Americans, North Americans ang popang Latin America. Deng North Americans ang popang Europeans medyo mababawas la. Anyapin, ing all over populasyon na rin Katoliko, midaragdagya. Uli na rin Asians ang popang Africans. Makanyang daragul ing kayarianan ng Diyos, king metong malati, lalapad ya. Chelinapad ya, manyale la. May gumpisa ako Kenny, di taklam. Ngeni, darakal lare, uli meraguling kay katamong pipagmisan. Epo, darakal la. Panalangin tamo kaniting misa, ing kayarianan ng Diyos, ing magtiwala tamo, keng bining sasalbag, king ginuning asikan, yung ortelanong manyal bagbini. Iya ing paragul, ketang bining tenam na. Kakadway ipanalangin tamong etala to take for granted. Po, etala babaliwalan deng mga ngalating dapat masanting mayap. Pasalamat tamong mo naman deng tatang dakal masanting malating mayap agagawan do para keng sarili do at para keng pamilyada. Panalangin tamong kapamilya tanda mo naman, lumapad yun. Ing kayarianan ng Diyos, ing kayarianan ng malasakit, lumapad sana. Ing kayarianan ng pamag-intindi king metong at metong. Ing kayarianan ng pamangadi,
at debosyon king Birhen. Dakal sana yan, lumapad sana yan. At ang Ginoo, yung kasawop tamo, ban kanita dagulyo, ing kayaryanan ning pakalulu, pamagsilbi ang popang lugod. Talakad namong eni, at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang lubos mayupaya, di na lang king banuwang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebye, pepaytas siya banwa makalukluk wananing Diyos sigpang lubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king bie alananga. Amen. ing bining malati, mangailangan niyang panahon ban maging metong atanaman, ing ginuyeng babye king upayang dagol. Malalangin tamo king Diyos at nga tamong sumabi, Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Ulitan tayo. Ginoo, datang nasayang kayarian mo. Baning malating lipato ning kasalpantayanan, amabyepa karing puso ding dakal aginulot king pisamban, eyamatda, nunedagulyang pasibayo, anting metong ayaping milalablab, amantabe karela, painturo king Diyos, at karing kapatadda, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Baning matutod ng bini ning kapayapan, migising yang pasibayo, anting metong amasigasig at magkapilit, makipagsalita at makaintinding kalam, baning kaya katangyatu, akit ng miwakasan ing gera, at patayan ding mikakapatad, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Banding kaya katang pipag-aralan, itanamda ka ring puso ring kayanakan, ing binining kasalpantayanan, makabuklat apalad at susuyong lugod, at ing Ginoo panuwana no ring mumugit, king edukasyon asasawp kaya, kaniting maragulay obra, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Banding misyonero, manatili lang sasalbag, ning binining mayap ng balita ning Ginoo, king maralas alang masabal at makasalungat ayato, panalangin taking Ginoo. Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Banding taong kesyaning espiritu ning Diyos, elam masisira lub, king pamanyalbag da king binining katuliran, busal ding balayan at bansa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Banding binining pamirakayan at pamisan metong, manatili lang susulong. Karing kaya katang komunidad Kristiyana, ang gaking maging metong lamu puso at kaisipan, king Ginoo at itipon karela, king kayang dulang, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang sa ing kayarian mo. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan tamo, at yulino sa aking kayarianang maligaya, ring kapatad tamong mayangobye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, datang nasa ing kayarian mo. Ginoo, maging mapibabata ka kaya kami, dinan mong oras dagul at miras banwa, ring bining silbag na karing puso mi, ning kaya kang anak, aginumi manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning ginuiting daon karing gamat mo, kiing kapuriang puan ni kaligay ning lagyuna, kiing kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Ginong Diyos, kaniting tinapi at alak, pagkaluban mo keng pamangan ning katawan at kaladwo, ibayo na sana niting Eucharistia, ingke kaming sikanan at layon iyatad, ing kalusugan ding kaisipan mit katawan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kaya ka antimorin, yat nayoring pusuyo. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalangang gat lubos mayupaya, at tsukeka ing kaya kaming pangayat yu, pangimut at pangatao, king pamibiyebiyemi aldo, daranasan mi ing kaya kang lugod, king lugod mong tenam, king metoyato, binyene ing kaya kang anak ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababiyegaran siya, king akayabe mo kami king siping na kapilanman. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layon makyabe king alangtok ng dang pamamiya kapurian keka at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing palibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha ni kalis pasibayo yung pepasalamat keko, at binyene yung kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at binumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Inyangin igaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiye ning anak mo, darawon mi kay ting tinapyan ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo mo, king ikaming ansalang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap ya king lugod kambe ng Francisco ake kaming papo, at Florentino ake kaming obispo at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya biya ng Mariang Birhenin duning Diyos, kaya biya ng San Jose kayang esposo, kaya biya ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagom ning Espiritu Santo pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Paning loob mo, etiking yato at king banwa, ipamin paning loob mo. Ing kakanan mi, King Aldo, ibiemo que kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ning salami anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emuke ipay sa ulking tukso, ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik dan din kaya kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mi ang pon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimorin. Ipagit tamong yaning may kakami atong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos niya yung milalakoking kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulu king apuna na ng Ginoo. Ginuwi ako matampang tanggap keka, dapat ikas miyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, matupadsan na king kang Santa Iglesia, ing pamisan metong at kapayapan, ay pawagan na niting Eucharistia. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Luklukay po saguli para karening kapanyausan, para karening atlong kandidato, mayor din king pangapari. I-Red Haldo, taga Virgen de los Remedios de la Santa Rita, mayor din niya king July 16-15. I-Reverend Joed Mutok, taga Apalit. May po mayor din niya keng July 18 niya na. July 18 po. Alas 9 na ni nga baka. Tingkatlo, Reverend Paul Morales, king parokya ng San Jose Talapagobra, Florida, pero tao ya Lubao. Mayor din niya keng July 25, alas 9. Nung katingay pong balong sangkan, ay alas sukat, mayor din king pangapari, pabalo ya po kako, kaya king opisina na ning obispo. Pag nakain kaya katamong schedule, manibat July 3, Miyerkules, Webes, Biyernes, Sabado, ning Abak, at yung tamong misa Kenny, 6:15. At detang usual schedule tamo manatili la every Saturday, 6 p.m., first Saturday, 6:30 at saka 9 a.m. at saka yung Sunday, 8 a.m. at saka 5:30 p.m. Siklod kayo po para kayong panalangin King Berhen. Panalangin King Berhen ning Lourdes, itamungan o kapilan man Berhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, pagdanan ding masakit, santungan ding makasalanan, tala pamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula din kay kang kasaupan. At nakalalang masakit at kinayap, karing-karelang panamdaman kaladwat katawan. Inyalalapit kumip nung kapanaligan, banadwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang may pagkalub ko kayadwanan. Anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kay kang kabanalan, banmisa na yeldo makapakirake ko king kay kang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misang banya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo kaya tisulip ang tibanwa. Inka kanan making aldoldoy, biya mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisaul kintukso, nunay kabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka. Noon kakaring sablang babay at niya panamaning bunga ni Atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga. Amen. Jesus our King. Ave, 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 Ave Maria. In heaven the blessed, your glory proclaim. On earth we, your children, invoke your sweet name. Ave, Ave, Ave.
Bendisyonan tala po rin tatang ngeni. Luklukay po, manatili lang makatalakad deng tatang. Deng tatang po, talakad kayo. Deng tatang, talakad kayo. Duko kayo po rin tatang. Manalangin tamo. Heavenly Father, you entrusted your Son Jesus, the child of Mary, to the care of Joseph, an earthly father. Bless all fathers as they care for their families. Give them strength and wisdom, tenderness and patience. Support them in the work that they have to do, protecting those who look to them as we look to you for love and salvation. Bless these men that they may find strength as fathers. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we may honor them always with a spirit of profound gratitude and respect. We ask this through Christ our Lord. Amen. Talakad kayo nga pong enim. Ang ginumanatili kay kayo, At kay kaan timori, bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing ipating anak at ang Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ne, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos.
Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shared